Yo, disi Niyori agarutse none mu munezero. Urukundo rwa Niyori na Nyambo rurongeye rurasubiranye. Ese guys, murabona hari ikintu tuzongera gutandukanya urukundo rwa Niyori na Nyambo? Guys, murabizi ukuntu tubakunda cyane kandi namwe nimwe muri abakunzi wa filime yacu Ibanga. Mwahaye ikaze hano kuri VNK Empire. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe undi comment tujyane mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Ese guys, ubona Niyori urukundo akunda Nyambo atari urukundo rurenze? Ese ubona Niyori urukundo akunda Nyambo atari urukundo rw'ukuri? Ese ubona Nyambo we adafite urukundo Niyori rwa nyarwo? Guys, nimba umukunzi w'Ibanga rero ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe kuri filime yacu Ibanga. Kandi Niyori we turabizi ukuntu akunda Nyambo byatanje. Turabizi ukuntu Niyori yihebeye Nyambo, kandi na Nyambo turabizi ukuntu urukundo rwakunda Niyori ari urukundo rw'ukuri. Ese guys, murabona Yves none agifite ubushobozi bwo kuba yatandukanye Niyori na Nyambo? Murabona Yves noneho azongera guhatana ngo abe yatandukanye Niyori na Nyambo? Ese mubona Yves nubwo yahatana yabigeraho? Guys, nimba umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe ubundi tukomeye tujyane mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Kandi nimba umunyamuryango ndagusaba kugira ngo usige utanze ibitekerezo byawe ukuntu wiyumva. Ese ubona filime yacu Ibanga noneho uburyohe butagiye kuba bwose? Ese ubona filime yacu Ibanga noneho hatagiye guhira rimwe? Guys, Niyori turabizi ukuntu akunda Nyambo, kandi na Nyambo nawe turabizi ukuntu akunda Niyori, kandi turabizi ukuntu bose bakundana. Ese urabona noneho hari ikintu kizongera kubatandukanya? Ese urabona Niyori atagiye kuja mu buryohe? Ese urabona akababaro kazongera kugaruka? Guys, nimba umukunzi w'Ibanga ndagusaba kugira ngo bagira Niyori inama y'ikintu yakora noneho kugira ngo atazongera gutandukana na Nyambo uko byagenda kose. Ese ubona Niyori noneho kana atari ko kanya yafata akaba yakatira mirire burundu? Ese ubona Niyori agatari ko kanya yafata agakatira date burundu? Guys, nimba umukunzi w'Ibanga rero ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu tubemera mwebwe mukunda filime yacu Ibanga. Kandi nimba umunyamuryango wa Miss Nyambo ndetse ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga ndetse akaribwo bwa mbere ugeze hano kuri VNK Empire, ndagusaba kugira ngo usige ukoze subscribe ubundi tujye tugendana mu zindi benefits zose za filime yacu Ibanga ziba zikugeraho umunsi ku munsi hano kuri VNK Empire. Kandi guys, ndagusaba kugira ngo niba uri umunyamuryango ube watanga ibitekerezo byawe ubundi tukomeye tugendana ku buryohe bwa filime yacu Ibanga. Niyori we na Nyambo murabona ukuntu bari mu buryohe. Niyori na Nyambo urukundo rwabaye ubuki, urukundo rwongeye rusubira kuba bombo. Guys, ese wowe ubona Niyori adakunda Nyambo byadanje? Ese ubona Niyori nubwo yakoze amakosa yo kuba yasomana na dete, ubona Niyori abikoreshwa n'iki? Mubona atabikora kugira ngo abone ukuntu yashimisha Nyambo? Nubwo abikorana n'umuntu badahuza igitsina, mubona umuntu umwigisha yakagombye kuba ari kumwigisha? Guys, Niyori turabizi ukuntu akunda Nyambo, kandi turabizi ko ibikorwa byose byaba ari kujyamo aba ari kugira ngo abone ukuntu ashimisha Nyambo. Kandi na Nyambo turabizi ukuntu nubwo ajya arakarira Niyori, turabizi ukuntu na Nyambo nawe yemera Niyori byatanje. Guys, rero niba uri umunyamuryango ndagusaba kugira ngo ube wagira Niyori inama, kuko kino kintu niwe wenyine ufite ukuntu yagikemura neza kugira ngo abe yaramara na Nyambo bya nyabyo. Niyori turabizi ko ntazapfa kuva kuri dete. Niyori nubwo Nyambo mubabariye, turabizi ko Niyori ubu ngubu ari kugendera ku manegeka. Niyori urukundo rwe ruhagaze ku mpanga. Niyori ubu ngubu tuvugana ari ku gasongero, nakora irindi kosa rimwe Nyambo azahitamo katira burundu. Kandi guys, rero nimba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ndagusaba kugira ngo nawe ube wagira Niyori inama, kuko Niyori arababaje. Kandi guys, kuba Niyori we yasubiranye na Nyambo, filime yacu Ibanga yo igiye kongera iba uburyohe. Filime yacu igiye kongera usubire nka mbere. Kandi ndagushishikaza kugira ngo uwo nimba uri umukunzi wa filime yacu Ibanga ntuzabure kuri episode yari yose ya filime yacu Ibanga, kuko noneho ni uburyohe tugiye kujyamo bwa nyabwo. Ndagusaba kandi kugira ntuzabure kuri benefits yose ya filime yacu Ibanga, kuko noneho tugiye kubaha utuntu tumeze neza turi fresh cyane. Kandi nimba uri umukunzi w'Ibanga murabizi hano kuri VNK Empire iyo hakoze subscribe ubundi niyo honyine ushobora kubona utuntu tumeze neza. Kandi nagutindiye twongere duhurire ku indi episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane muri abantu b'intwari.